Hürmetli tomoshabchilar, sahnamiz türünde bir yana konsert programmasi bilan Mo'jiza Jir teatri ham yetakchilarimiz Nafisa ham Rizvon Hakimov var. Irler her şaf yolda İşşavalar otlu sularına Bakkan sular kebe kameruza Yüzen yakılmış o yıllarına Bakkan sular kebe kameruza Yüzen yakılmış o yıllarına Nişletimsen şunday yıllarına Vakkan sular kebe kameruza Yüzemliyse ile yıllarına Vakkan sular kebe kameruza Yüzemliyse ile yıllarına Yaş şeşler ağarmağan Oratırlı gali kızlarına Yaşlık derdi vurğup turgan çağı Yüzenler bizler yıllarına Yaşlık derdi vurğup turgan çağı Yüzenler bizler yıllarına Gençlik derdi vurğup turgan çağı Yüzenler bizler yıllarına Gençlik derdi vurğup turgan çağı Yüzenler bizler yıllarına Yüzenler bizler yıllarına Yüzenler bizler yıllarına Bizni yaratıp girgen, jırның suyuşu Ufa tamaşaşımız. Biz bek şadız bugün sizning bilan uchrashuvimizga, ham bizning Mo'jiza Jir teatri bilan sizning qirqmoqqa bugun yangi programmamizni taqdim etamiz. Bizning bilan birgalab jirlashib o'tirish uchun sizga tanish bo'lgan jirlarimizni programmamizga kiritdik. Ham shulay yo'q tinglab uylanib o'tirish uchun bir yangi jirlarimizni sizga taqdim etamiz bugun. G'umuman biz bugungi programmamizni oilaga bag'ishladik. Chunki ilimizning niqlig'i oilalar niqlig'ida diler bit. Bu shundan da shulay hurmatli do'stlar, oilamiz motor bo'lsa, tinch bo'lsa, niqli bo'lsa, bizning bolalarimiz da tarbiyali bo'lib o'sa, insofli bo'lib o'salar. Bolalar bizning kelajagimiz shulay bit. Hurmatli do'stlar, mana bizning qo'ysig'ina jirimizni olib jirlasag'izda tiksinden ayırmasın, yılama, yarsıma, etmesin ağır söz, ey Xuday isenlik bir, isen biz yaşayız biz Allah'a şükür, uf sağındım, hem başka, bir köp jırlarımızı siz bir-birimizge gün sayın jırlaşıp tursağız. Hiç şüksüz sizin aileleriniz motor bulur, tatlı bulur, hem bir-birimizge qarata muhabbetiniz de artır. Hazır başqarışaq jırımız, şuşunday jırlarımızның birisi. Uf, yüreğim degen şaqta jiller bulup isermin. Bik sağıngan şaqlarında, yanlarında bulalmasam, islerine düşermin. Vali Ahmet sizlerin yazılgan jırımız, islerine düşermin.
çağda Şiller bulur istermen Bit yaman soğuk şaklarında İsterine düşermen Bit yaman soğuk şaklarında İsterine düşermen La 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 Зурахмет, хөрмәтле дуслар, зурахмет. Сезнең игътибарыгызга сезгә таныш булган тагын бер җырыбыз башланып китә. Бу җырыбызның безнең Татарстанда быел үткәрелгән конкурста ел-елы дип игълан ителде. Песня года дип атала иде. Бу җырыбызны безнең олыгыбыз Эльнарабызга яшәп чыкканлыкта әйткән идек. Инде менә хәзер хөрмәтле дуслар, сезгә нәнә белән квартеты булып признан белән Sizin bilen ortaklaşmışlar, bildirer olmayız. Bu bizden için zor şartlı kıymetler. Ama lakin bizden ne yapardığı bu taktiklerini tasarlayacağız. Bizden yazarlar sizge kilerdir diye biliyoruz.
Балаларға фатиха дип атала. Ата-ана нәрсә теләсен инде үз баласына бәхеттән башка. Сезнең дә үсеп җиткән улларыгыз, кызларыгыз бардыр. Шушы чорыбыз сезнең балаларыгызга да сезнең исемнән фатиха булып яңгырасын. Гөлфия кызыбыз безләргә язган чорыбыз балаларга фатиха.
Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Зур рәхмәт чәчәкләрегез өчен, бүләкләрегез өчен. Хәзер башкарачак җырыбыз сезгә инде нык таныш җырыбыз. Бу җырыбызны без залда утыручы дусларыбызга сайладык. Безнең залда бүген бик күп дусларыбыз килде. Назиф дустыбыз, Әлфрид дустыбыз, һәм шулай ук Рәмил, Марат, Tahir Nurievich, Tahir Asxatovich, һәм башка бик күп дусларыбыз бүген залда утыра. Бу җырыбыз сезнең өчен, хөрмәтле дуслар. Рәмил Шурагул сүзләрен язылган җырыбыз дусларың булсын. Koyar sizden, bilmeysiz günlerden iyi varım. Uslarına sağlam incillasın, başına sana uspaydım. Mektubi gel, güneşli ıslarım olsun. Kaygılar şartlıklar bilgende, üzülgen ıslarım olsun. Kaygılar şartlıklar bilgende, üzülgen dostlarım bulutlar ardına girse de, koyuş ışığı almayacağım. Şartlıklar bilgende, üzülgen şunduslar olsun. Kaygılar gösteren yürümeler, gözlerden tanmasın kanlı yer. Üzülgen kışının hasreti, inan kaygısı tutanlar. Kırkaylı hikmetli gel, güneşin dostları olsun. Kaygılar şartlıklar bilgende, üzülgen şunduslar olsun. Kırkaylı hikmetli gel, güneşin dostları olsun. Kaygılar şartlıklar bilgende, üzülgen şunduslar olsun. Kaygılar şartlıklar bilgende, üzülgen şunduslar olsun. Üzülgen şunduslar olsun. Üzülgen şunduslar olsun. Mucize Jır Teatrı hem siz hürmet etken biz yaratkan yetakçilerimiz Nefise hem Rizvan Hakimovlar. Zor rəhmət, hürmətli tamaşaçılar, alqışlarınızga. Mına yer yüzündə mucizeler bolmay turmay, mucizeler tuğup qına tura, bolup qına tura. Mına benim özüme de Tataristan Respublikasının Yarşallı şəhərində yaşauıma qaramasdan, Ufa şəhərində yaşap, icad etüşü Mucize Jır Teatrı artistləri bilen uçraşırga, tanışırga, olar bilen birgelep icad için devam eterge turri kildi. Bir bilep qarasan, Ufa bilen Şallı arası şoqtığına Irak vara, amma lakin icad dostluğu bulganda Irak oralarda yakın tıyla, bir nindi kirtelerde qımaşav etmeyken. Sır tügül, men bugün de Şallıda yaşayım,
Әмма ләкин иншалла яшәюемә карап, мин иншалланы яратам, үз итәм, хөрмәт итәм һәм кая гына барсам да, кайда гына булсам да, иң беренче нәүбәттә тамашачыларыбызны да яр шаллы белән таныштырып китәм. Чыннан да безнең шәһәребез чиста матур ак кала, яр шаллы дип атала дип җырларда җырлана торган матур шәһәр. Аның күп кенә күркәм һәм үзенчәлекле яклары бар. Мин әлбәттә бүген аның күркәм якларына тукталып тормыйм, чөнки шәһәребезнең матур бәйрәмнәре, ул яңа еллары, сабан туйлары турында Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә шауладылар. Бәлки инде менә Башкортстанда яшәүче дусларыбыз да ишеткәндер безнең матур бәйрәмнәребез турында дигән якты теләктә калам мин. Сер булмаса әйтегез әле, ишеткәнегез бармы, күргәнегез бармы безнең матур бәйрәмнәрне? Кемнең бар, кемнең юк, шулай бит? Булмаганнарны кунакка чакырам, килегез шаллыга, озакламый сабан туйлары җитә, күрәсез безнең матур бәйрәмнәребезне, ял итәрсез, күңел ачарсыз. Инде менә шәһәребезнең үзенчәлекле ягына килгәндә, шәһәребезнең үзенчәлекле ягы булып, аның малосемейкасы тора җәмәгать. Менә кайбер кешеләр малосемейка турында ишеткәннәре бар, шулаймы? Сездәге кебек. Менә бит бик шатмын. Кайда барсаң да бер дөнья икән бөтен кешегә дә, шулаймы? Менә безнең шәһәребезнең яртысыннан күп халкы шул малосемейкада рәхәт итеп гомер сөрә. Ни өчен авыз тутырып рәхәт итеп дип әйтәм мин? Чөнки мин үзем дә бүгенге көнгә кадәр шул малосемейкада яшәп ятам. Анда яшәгәндә сиңа театрда кирәкми, кинода кирәкми. Телевизордан күрсәткән Американың боевиклары бер як читтә торсын инде белә. Гадәттә сугышу талашы урыны булып, малосемейкада кухня тора җәмәгать. Кухняда күршеләрнең шыкырдашкан тавышын ишетү белән, юк эшеңне бар итеп, атылып килеп чыгасың да, акрын гына кыштырмыштыр эшләгәндәй, тегеләрнең талашканнарын ләззәтләнеп тыңлап торасың. Бу вакытта сыйраңга акрын гына лепер итеп сары май җыела. Бик сирәк вакытта гына бүлмәләрдә сугышып алалар, ансында да югалып калмыйсың, акрын гына аяк очларына басып киләсең дә, бер күзеңне йомасың да, ипләп кенә ачкыч тишегеннән күзәтәсең. Яхшы тренер шикелле уңнан бер, сулдан бер, ишенә тип, шәшен җылык дип команда биреп торасың. Бу вакытта сыйраңда булган беринде үпкә, ачу, рәнҗү калмый, бөтен тәнең җиңеләеп китә, син үзеңне яңадан тугандай хис итә башлыйсың. Менә минем күршеләрем урыс милләтеннән булгангамы, башта вакытларда без бер дә дус һәм тату яши алмадык. Күрсәтеп тә тордылар безгә җәбер золымнар. Хатыным кирәү булса, идән сиберделәр. Хатыным идән юып чыгарса, тез тиңертеп батып кирделәр. Без йокларга ятсак, бала чагасын чырчып китерделәр. Инде ансырагына түзәр идек. Иртән йокыдан торыбызга хатынымның туфли дә, минем туфли дә юыш була. Күрше мужиге кысталган сайын, чыга да пешитә икән. Без дәшмәдек. Көннәрдән бер көнне буларга да мехрибан килгәндә, мине үзләре янына чакыралар. Ой, сасит, Захади кынам, иди суда киләле монда диләр. Ярый кирдем мин буларга. Менә сез диләр, татар гына булсагыз да, сезнең динегез дә, телегез дә, милләтегез дә, хәтта дәүләтегез дә булмаса да, сез дә кеше бит. Әйдәгез әле моннан соң дуссам тату яшигәле. Biz sizge җәбер золымда күрсәтмәбез, туфлигезгә дә пешитмәбез дигән була. Ладно, мин әйтәм, мин согласны. Моннан соң мин дә һәр көн иртән сезнең чәйнүгегезгә пешитмәм дим. 5 yıl ittim min әйтәм, моннан соң итмәм. Шул сүзләрне ишеткәннән соң күрше хатыны лып итеп идәнгә утырды. Чөнки ул 3 ел буена чәйнигын күтәреп, чәйнигымнан специфический запах килә. Дивник страсына сарга йөгерде. Эшкертергә. Тик файдасы гына тимәде. Хәзер инде сәбәбен белгәннән соң базарга чыгып, яңа чәйнүк сатып алды да, чәйнүген кулыннан да төшермәй инде. Эшкә барганда сумкасына салып бара. Йокларга ятканда мендәр астына салып йоклый. Менә шул хәлләрдән соң без дус һәм тату яшәп киттек тә инде. Без дус яшәгәчтә сез ули күрмәгез тагы. Малосемейкадагы бөтен халык да дус һәм тату яши икән дип. Менә минем бер танышым бар. Ялгышмасам ул 19 елмы, 20 елмы шул Малосемейкада яши. Шул сөйләде.
Günlerden bir günne kurşu katını vannaga yuğunurga kirip gitti. Bir de başka hiç kim yok. Men de deyip alıp kalmadım. Tizgine orunlukni alıp kildim de, koridorga koydum da. Vannanın ışık üstündeki terazesinden tege katının yuğunganın gözetendi. Tege katın bunu görüp algan da kışkırık attıngan, nersesi yanda türelip karap kattın. Elle şara katın kız kurganin yok mu? Tege mujik da turap kalmagan. Bir kiregin var idi senin mina. Kimden sabına bile yuğunasın bir kendi beytip güne karıyman diyen. Mına şulay kızlar, mına şulay. Yemli de, köngülli de idol, malasi mekilarda yaşavları. Şuna göre de sizge de kişkinegine kengeshim var. Bir vakitte de ayrım kvartiralarga, zor kattejlarga kızıkmağız. Mına bugün konsertdan soň uylaringizga koydunuz da, tez orada ишik terazalaringizga arqılı taqtar falaqlab, ko'rshularingizga ko'shib, malasi mekilarda yaşagiz. Birden tenleriniz çok selamet bulsa, ikinciden hazırlı vakitte kimi vargan halk sonu artırıydı. Başkırtistan Respublikasında Tatar halkı bilen Başkırt halkı tez arada vuruşup gidip, dussam tatuyu yaşar idik. Zor rahmet kızlar, zor rahmet. Dostlukka kelgende Allah'a şükür mağa kadar dost tatu birdem yaşadık. Kileşekte de bir-birimizning mыңlarına suyunib, quvonib, qo'lga-qo'l tutunib, birgalab yaşasak edi degan yaxshi tilakda qolam men. Hem menim şu izgi tilaklarimga qo'shilib, sizning qarshingizda o'zining qaballanmas mыңlari bilan Tatar jiri xalqaro konkursi laureati Salovat Ahsanov. Kızlar bulur, atlatlarlar yolları kış bulur.
Зур рахмет сізге. Зур рахмет. Әлі сіз, қадірлі достар, Наил Шаймерданов музыкасына һәм сүзләрен язылған «Авылыма кайтам» деген җырны тыңладыгыз. Хәзер яңгырашак җырыбыз бу халкыбызның яратып җырлый торган җырларыннан «Сагындыра шул чакта».
Хәзер сезнең игътибарыгызга bir шаян җыр җырлап китәбез. Бу җыр залда утырган барлык шибәр кызларга, шибәр апаларга һәм дә шибәр әбиләргә багышлана. Азат Хөсәйнов музыкасы, Клара Булатова сүзләре шибәр кызларга. Çakta yargılattığını bilmedim. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Buramdan uçup bara, taşından gözüp bara. Ettiğinden nurlar dağmak istem yüreğim yana. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Yol etkenlerim yok idi, kaldı ikkeni billektin. Yar siygenlerim yok idi, yandı ikkeni yürektin. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Suğa sallanıp asmanın kargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Oynap gülüp yürüyen çakta yargılattığını bilmedim. Быелгы кызларга багышланган тагы бер җыр җырлап китәбез. Бу җырның исеме Таңсылу. Залда Таңсылу исемле кызлар бармы? Булса, күзләренә карап җырлыйм. Фәрит Хатипов музыкасы Таңсылу.
laureatı Salawat Aksanov. Rahmat o'rnadim. Zo'r rahmat, hurmatli tomoshabinlar, kuchli alqishlaringizga. Mana shulay o'ynaymiz-da, sharlaymiz-da, garmon qo'llarimizda deb dardana ijod etlarimiz. Yangidan yangi urlar yovlovimiz, yangi konsert programmasi. Bir yoqdan uylab qarasam, hurmatli tomoshabinlar, sizning ishlana. Ne uchun deganda sizni ozgina yolintirasak, shu og'ir zamonlarda kayflaringizni ko'tarasak, biz bik shod bo'lar edik. Mana konsert programmasına kelganda, kim nechikdir men o'zim shaxsan biyusiz konsertni qanotsiz qushqa shatam. Qanoti bo'lmagan albatta ishalmagan qushni bizning xalq qushqa da salamay. Mana bu yerga kelsak, tekshirib turib bizning yuraklarda dard, ko'ngillarda shilkini uyata. Sizning ko'ngillaringiz birozgina shilkini olsinadi deb. Oq yo'qli elbilarimiz, opalarimiz ozgina vaqtda bo'lsa-da yashliklaridan aylanib kelsinlar deb men albatta sahnamiz turna biyuchilarimizni chaqirib. Biyuning ismi Dili Yashlik deb ataladi. Barchalariz sizning qarshingizda biyuchilarimiz Oliya Nurg'aliyeva, Alik Zaxarov.
dostlar, zor rahmat. Hürmetli tamamlayıcılar, konsertimizde devam ete. Birsinden birisi motor jırları bilen sizin ko'ngillarıngizni asir etuvchi popüler kompozitor, avtor ham boshqaruvchi Rizvan Hakimov. Әллә нигә йөрәк яна бу айда, гармоннарны уйныйм әле сез кайда. Күңлем тоя гомеремнең баяшын, үзем әле гармоннарымның кайышын. Уйныйм яшьлек, уйныйм картлык көендә, гармоннарның берсе дә юк өемдә. Искә төште дус ишеләремдә калдырдым, гармон уйнап күпме йөрәкне яндырдым. Искә төште дус ишеләремдә калдырдым, гармон уйнап күпме йөрәкне яндырдым. Ялгыз башым калган җанам сүрелер, дуслар белән бер утыра бер гомер. Мин бәхетле дусларым белән күрештем, үз моңымны кызганмыйча күлештем. Мин бәхетле дусларым белән күрештем, үз моңымны кызганмыйча күлештем. Әллә нигә йөрәк яна бу айда, гармоннарны эзләп киттем сез кайда. Үзем әле гармоннарымның кайышын, онытырмын бәлки гомернең баяшын. Үзем әле гармоннарымның кайышын, онытырмын бәлки гомернең баяшын. Онытырмын бәлки гомернең баяшын. Онытырмын бәлки гомернең баяшын. Avtor ham boshqaruvchi Rizvan Hakimov. Зор рахмет, hurmatli dostlar. Әлі сіз Илдар Юзеф сүзләріне язылған яңа жырымны тыңлап өттегіз. Сағындым, гармонымның исеміне жыр болды. Hurmatli dostlar, сіз концертімізге келгенсіз ял итәргә дип. Біргәләшеп жырлар шақ жетті, біргәләшіп жырлап алығалы. Чөнки мен әлеге концертқа өзімнің 90-шы еллардан башлап язылған жырларымның сөйлемін алып келдім. Сізге таныш жырлар ұшыраса, біргәләшіп жырлашып отырайық.
Шулай итеп сезгә тәкъдим итәбез җырлар сөйләне.
amansızlığı yaralar Suyganların güde doğru kızlar Oğulların güde vanalar Üstü akan çile yanmışlarla Ötü kaldı yaralar Düşlerime girer kakar soğuş Düşlerime girer gamlagar Ben bilgen günlerine şak yolda Şağlar kızlarla Aktan sular göbeğime uzar Cüganla olmuşum yıllarla Aktan sular göbeğime uzar Cüganla olmuşum yıllarla
taşlama. Günahlarım olsam işi yaşırma. Gülgövbege her şahı kışı. Dünyaya siteti yakılır. Bizim yollarım olsun her şey. Bähet tawfiq sırrım Hudaýymdan. Doga bilen günüm başlanar. Oğulsam da bir gün yığılsam da. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Kıl yaxşılık, şeşsin iman nurun. Bugün şeş, ertege son bulun. Senin şeşken izge nurlarından. Bu dünya bana bir yaktılır. Bähet tawfiq sırrım Hudaýymdan. Doga bilen günüm başlanar. Oğulsam da bir gün yığılsam da. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Rahmetinden Hudaýym taşlama. Siz yaratgan bik ko'p jırlar avtori, populyar kompozitor, avtor ham boshqaruvchi Rizvon Hakimov. Zo'r rahmat do'stlar. Mana konsert boshlangan shog'dagina vaqt o'zdi. Bu vaqt ichida biz tanishirga, bir-birimizni sinarga ulgurdik. Konsert boshidan beri men sizga oxirina kuzatdim-da sizga o'pkalab, ertaga o'q shollama qaytib bitarga o'yladim hali. Men sizga o'pkaladim. Nega? Aytam. Jırçılar çığa jırlaylar, biyuşlar çığa biyiyler. Siz şavlatıp, gürletip kol şabasız. Silevşi şıkkaş tıptın kalasız. Nik bir kişi kol şapsın. Rahmet dostlar, rahmet. Zorladığız. Bulay zorlagaç ertege Ufa şäherinden birer malasibek tapıp, gaýle bilen Başkırstan'a koşup kelmey bolmay. Şanşılap aytam, köňülim boldy dostlar. Ýokka etmeler eken, et köňüli bir siýak diýip. Özüm kadarı siýak algan kebek boldum da koydum bütmene. Jırlasın, jırlarının yaňasyn, ýanylar, kiýüler yaňarsın.
иң тирән мәхәббәт хакына, якынайт елларның арасын. Мәхәббәт гомерне озайта, җырласын, тукталып калмасын. Җиһанда гел җырлар шауласын, йөрәкне саф сөю яуласын. Хөрмәтле тамашачылар, сезне яратып, үз итеп, хөрмәт итеп, сәхнәбез түрендә үзенең җырлары белән Нәфисә Хәкимова. Белән алсу таңнар ата, кояш байый сөю нурында. Сөеп сөелгәнгә без бәхетле, бу җырымда сөю турында. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп biz bәхетле, ayırma Худайым сөюдән. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп сөелгәнгә без бәхетле, ayırma Худайым сөюдән. Карап хәйран калам, табигатьнең сүнмәс сурәте. Бар җиһанны сөю чорнап алган, сөюдәдер минем кодрәтем. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп biz bәхетле, ayırma Худайым сөюдән. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп сөелгәнгә без бәхетле, ayırma Худайым сөюдән. Ярый әле күңлем түрләренә, үтеп кергән сөю нурларым. Шул нурларда бар канатым белән, балкып үтсен килер елларым. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп biz qanatlы, ayırma Худайым сөюдән. Ярый әле гөлеп сөя беләм, ярый әле гөлеп сөеләм. Сөеп сөелгәнгә без qanatlы, ayırma Худайым сөюдән. Сөеп сөелгәнгә biz qanatlы, ayırma Худайым сөюдән. Ayırma Худайым сөюдән. Ярый әле гөлеп сөя беләм. Кызыл таң Фәни Сізгәрәй. Рәхмәт.
Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Зур рәхмәт чәчәкләрегез өчен, зур рәхмәт сезгә. Әле сез яшь шагыйрь Әнвәр Әбүбәкер сүзләренә язылган җырыбызны тыңлап үттегез. Бу җырыбыз сөю җыры дип аталды. Хәзер башкарачак җырыбызны без Татарстанда яшәүче шагыйрәбез Гөлшат апа Зәйнәшева белән берлектә иҗат иттек. Бу җырыбызны татар һәм башкорт халкының мәшһүр җырчысы Хайдар Бигишев истәлегенә язылган җырыбыз. Җырыбыз Сулар ага дип атала. Талантларыбызны исән чакларында кадерләсәк иде. Сулар ага, кар суларыдыр. Бу җырларым йөрәгемнең яр суларыдыр. Сулар ага, ник ага икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән. Сулар ага, Сулар ага, сылысты тыман. Яр судан йөрәгем кинәт ярылыр сыман. Сулар ага, ник ага икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән. Сулар ага, ник ага икән? Синең дә йөрәгең шулай ут янам икән. Сулар ага, чайкала карап, соңгы тапкыр җырлыйм кебек суларга карап. Сулар ага, тибрәнә дулкын, дулкын өзгәләнәм, бәхеткә булсын. Сулар ага, тибрәнә дулкын,
бәхеткә булсын. Температурам 38 градус булса да, Киров районы укытучылар исеменнән сезгә сәлам һәм рәхмәт әйтергә килдем. Бик күп вакыт күренмичә торгач, без татар-башкорт халкы куркып, әллә берәр илгә чыгып киттеләр микән дип, Кызыл таңга хатлар да яздык. Телефоннан да звонить иткәләдек менә безнең мәктәп. Китмәгез, хөкүмәтебезнең, конечно, сезгә игътибары аз. Шулай булса да, менә халык зал тутырып килгәннәр, халык күңеленә кергәнсез, аны бер кем дә йолкып ала алмый. Сезнең аркада күпме йолдызлар үсеп чыктылар. Кешеләр наоборот үсмәсен дияләр, ә сез наоборот йолдызлар үстердегез. Җырларыгызны табыннарга да йырлыйлар. Моң яраткан кеше хыянәт итмей, моң яраткан кеше явызлык эшләмей. Шишмәләрегез саекмасын, исән булыгыз, яхшы нәнәй белән картатай булыгыз, яхшы теща булыгыз, тиз булыгыз. Ак юл сезгә, чын күңелдән яратабыз. Сез үзегез дә белмисездер әле халыкның сезне ничек яратканын. Рәхмәт. Зур рәхмәт әйткән сүзләрегезгә, зур рәхмәт сезгә. Без бик шатбыз, менә сез шулай итеп безне кабул иткәнегез өчен, яратканыгыз өчен рәхмәт сезгә. Безгә бу әлбәттә көч бирә, дәрт бирә. Киләчәктә дә шулай итеп сезнең белән бергә булырга, бергә эшләргә. Зур рәхмәт сезгә. Хәзер тагын бер җыр, яңа җырыбызны башкарып үтәсебез килә. Бу җырыбызны без әниләргә багышлап яздык. Ешрак кайтып, әниләребезнең хәлләрен белсәк иде дигән теләктә башкарабыз бу җырыбызны. Рәзил Вәлиев сүзләрен язылган җырыбыз «Әниемә».
nişikler halkaya Ukınnisin mevütkeniga Enniyim anıtayım Yıllarını kişip desem Nişikler halkaya Nişikler halkaya Yollarına kişip desem Nişikler halkaya Yollarına kişip desem Nişikler halkaya Nişikler yaşasın anakaya Estradımızın yıldızı, halkımızın yüzü karşı Nefise Hakimova. Zor rahmet dostlar, zor rahmet. Hazır sizden karşınızda sahnemiz türünde Başkırstan Cumhuriyeti'nin ot kazangan. Ot kazansa da halk көңілін yaulap alalmagan reklama pauzası. Birinci reklamımız Mucize Jır Teatrı. Nefise hem Rizvan Hakimovlar özlerinin audio video yazmalarını takdim edeler. Gazeteler kıymet tügel bir şekuş kibiyesi satıp alığız dostlar. Reklamı bir vaqtada yalğız vermey tağın bir sıntıqna ötügіз әлізден harışın. Mucize Jır Teatrının general sponsoru Ağidil Emmebil Fabrikası халыққа hem предприятияларға şeklenmegen kölemde arzanlı, ekolog yaktan şista, yurt hem ofis mebelleri takdim ete. Cihazlar sıfatı boyunca Evrostandart taleplerine turı kele. Ağidil'in fabrikası şulay yok, şahsi zakazlar da kabul ete. Mebellerini siz tilegen ölçevde, siz tilegen formada ayrım yaptılar. Fabrikanın adresi Ağidil şehri. Ağidil'in fabrikası sizlik de, sizlik için hizmet ete. Demlep, şeylep, meylep alığız dostlarım. 15 minutluk teneffüs.
Җитәкчеләребез Алия Нургали ва Алекс Захаров. Кәдә. Ай Алланың қатты қаһары түшкірі. Сенің арттарыңнан ғына жүри тұрған вақытларым жеткенмін еміне. Ай Алла, Алланың қатты қаһары түшкірі. Зайка бек. Қойт бәпкейім, қойт. Қойт пи қалдықлары. Беренгі қабықлары әзірлеп қойдым өзіңе. Қая кеттің бі? Әстағфирулла тәубе. Әлі кішілер де бар еді. Нишләп отырасыз? Нәрсе? Кәнсір? Китаннан, әлі келгі кәнсірбісі саталар ма? Кім айтты бұшқа дейіп? Бұшқаны қартар күніндегіне біралар бей? Пакетқа салып, қартар күні өткен кәлі биш болтыр жетті бекенді Алланың рахметі. Икеншісін күтәбіз, Алла берса, бәрі өтірмәселер. Құдағы қаралы, ұфа құдағы сен түгілмесің бол. Көздіклерін кейіп олғау келіп отырған сұтаған. Қаралы құдағы атының азғанығына тайға ерадей. Яшылары ұртасына кіріп отырмаса. Мен келген дейм, мен бет кәлі әрләп келдім. Ей Алла, мына құдай қаралы, бірде түс ташламайсың. Әлі ұғалың тігі финуллы суларын ішмесе ағызып қына жібәрәсің ме? Мына мен қартайдым, қаралы, шәлпірайдым бен, мына. Бәткәмім ме? Бәттім, құдағы, сөйлеме. Ей, жаны қайларым, бәбікейлерім. Қарты кімге шатлық инді? Беркен шулай, башым ішләмейді бүлнеске доқтырға бардым. Келіп кірсем ешкіне жігіт, әбікей шишін дейі. Әстағфирулла тәубә әбікейім. Нешләп мен сенің алда шишініп тұрайым? Біз татар қатын қызлары бабағыз білән юқлағанда да күлмәк ұштанны солмайбыз мен әйтем. Бей әбікей дейі, сіз татар қатын қызлары күлмәк ұштанларыңызны солмай юқлағаш. Қоян шыққан сұң ол 10 миллион татар халқы дейі. Соң бәбікей мен әйтем, анысын сеннен сұрарға керегінде. Сен бет кірген шыққанны шешіндіріп тұрасы. Әбікей қайтышың ауырта дей бұл мен айта. Ей, бәбікейім мен айтам. Бәбікейім, шушы яшыма жеткенші бүлнесін қойда екенін білмәдім. Мына шулай ақырыңғына жұмыш білә барған жерімнен, ненде жұмыш білә барғаным ұнытып, тұқтап, тұррам да. Исіме түшмәгәш ақырыңғына мұна бұлай деп кері бұрылып етем мен айтам, мына. Ей, әбікей, сен әбет ескілі ұрыс болған дейі бұл мен айтам. Ей, бәбікейім мен айтам. Қайлардан келіп жықсын енді ол меңа ескі ұрысының шері деймін. Мен де әбет ескі ұрысында, yoңа ұрысында қонақта болғаны жоқ мен айтам. Әбікей дейі, ескі ұрыс деп әйтмеймін. Ескілі рус деп айтам дейді де. Ипләп кіне мұна бұл түшіме оқыл қалады да қойдейді. Сың бәбікейім мен айтам. Сенің өзіңді әйкен ескілі рус. Мен бетсіңе башым ішләмей деп әйттім. Өтішім ішләмей деп әйтмәдім. Сың бәбікейлер, өзіңіз өләп қарағыз енді. Баш қайда да, өтіш қайда. Аның ненде файдасы тейсін енді. Әлі жетмәсі, бек білдіклі қыланып, бір қышақ қағаз берген болды өзі тағын. Әбікей, шушы қағаздарын алда уптикіден дару барып алды. Жарап әбікей мен айтам, кеттім шулай ақырыңғына уптикке. Уптикіге барышты айттеге, нешік деп аталасың әлі?
Universamlı degan magazinlarına kirgeniyim. Ey Allah'ım de mene, ey şirat indi. Nerse satalar miken deyip barıp karasam, kızıl işlik geluş satalar. Babağızga biknik kiragi geluş. Niçe gitsem gittim, aldım tiki geluş ne? Dik mine Allah'ın rahmeti. Tege gerip kısıgına jitmedindi. Vay Allah mineydim yorarlar. Gerip kısı bulmasa bulmaz, kuluma bulsa da şuşlay tutup kaytırmın hali geluşunu dedim de gittim Uptik'e. Uptik'e gelip kirsem mi canı kaylarım? Bir yaşkına kız basıp durayım. Canında buş gerip kısı da var. Kızım mineydim, bebekeyim, bir şelene teki buş gerip kıны min adimin. Ey Allah'ın rahmeti. Unganda bulganda tevfik kıda kız bulup çıktım. Küle-kületeki kerupkini mina getirip berdi. Ol kerupkinin maturluğun ko'rsangiz. Ana shunday zavq bilan ishlaganlar, yoshgina shibar qiz bilan motor jigit suratini tushirib qo'yganlar. Jonlarini yozib qo'yganlar. Осторожно, спит, презерватив, mana shtuq deganlar. Yarar men aytam. Begaybat bo'ldi hali dedim de, kelishimni soldim da shu karubkaga, avtobusga o'tirdim da qaytdim da ketdim avulga. Avtobusda jonima, tegishigit kebek yoshgina jigit o'tirgani bit Allohning rahmati. Bir karubkama qaraydi, menga qarab qo'ya. Tag'in karubkama qaraydi, tag'in menga qaraydi. Allah'ın rahmeti men aytam. Kelishimnigina shaldirmasa yarar edi deyman. Şulay qo'rqa-qo'rqagina qaytib kelganda, tegi jigit tilga keldi deydi. No, abakay, hozir uzoqqa yetar endi deydi u. Ey, babakayim men aytam, babakayim. Qaylardan kelib uzoqqa yetsin endi. Babam men aytam bosgan o'rinida tikkina tura bilmay. Hozir men aytam bir oy deganda ishqib titkalab tishib bitira. Shundan so'ng tegishigitning ko'zin ko'rsangiz babakaylarim. Zo'raydi da shokmaqlandi da qoldi endi mana. Naqshul vaqt Allohning qoti qahari tishkiri tege kontrol deganida kelib kirdi beyt. Boshim ishlama orqasida talonimda tishtirgan qommin. Babakay qo'ya talonim deya. Babakay men aytam, bari men aytam. Mana shulay izlay turg'ashdim, eski talonim kelib chiqdi da. Mana babakay men aytam, menim talon. Babakay deya, tishilmagan dey. Estağfirullah tavba babakayim. Nishlab tishilmasin? Tishilgan Allohga shukr, tishilgan men aytam. Shusha yashima yetib tishtirmay yurga. Sen meni qiz qirqin deb aytib bildingmi? Qiz qirqinda hozir boshqa yurmay, o'tirgan sayin tishtiribgina yurib men aytam. Mana shulay tirib, kesh qalbiga qitilib qoldim babakaylarim. Bayqash babag'izga kelishimni berdim. O'z seyindi, men seyindim. Seyinishdan ikkovlab damlab bir samovar shayni eshgan bizda bitirganmiz mana. Shundan so'ng babag'iz bilan ekim. Babakayim, baydan beri ne narsalar pışıldab o'tirasың sen menga. Ha? Kecha ketandan bog'chaga kirganman. Bitirgandir endi bog'chamni Xudoyim. Kada. Sağlamız turunda o'zining ayrıg'isiz do'sti Talyani bilan salovat Aqsalov. Mekşe şegi,
достар, бу Таллин гармонны без Фән Вәли Әхмәтов белән бергә эшләгән вакытта бергә сатып алган идек. Фән абзый менә әнекәш. Әйдә син дә өйрән, бергәләп җырларбыз дип. Шуннан соң Фән үзе монда чакта, Уфада чакта мине эшләп торыр. Уйнап җырларга базнат итмәдем. Белүгезчә ул хәзер шалыда бит инде. Шуңа Фәнне искә төшереп, искә алып, әйдәгез тагын бер җырлап китик әле. Халкыбызның антылмас җырларыннан Күйн авыл көе. конкурсы лауреаты жыршы тальяншы Салават Аксанов.
Axsanov. Zor rahmat dostlar, zor rahmat alkışlarınızga. Endi nihayet sizni o'zimizning yaş yarışımız bilan da tanıştırıga vaqt jetdi deb sanayman. Qarşılığınız, yaratığınız ham qabul etiniz. Sizning qarşınızda Mu'jiza Jir teatrining yaş yarışısı, Etiyanilerin yolun sahnadan devam etişi Albina Hakimova. Siz Marat Kabirov sizlerine Rizvan Hakimov yazgan "Yazmışım бүләге син" деген жырыбызны тыңлап үттегез. Хәзер инде яңа җыр. Вәлит Илембатов сүзләре, Ризван Хакимов көе "Ышан иркәм".
сүзләре Ризван Хәкимов көе «Мин сине сөям икән». Марат Кәрәбиров сүзләре Ризван Хәкимов көе «Ничек бармын шулай яратты».
Қайталар да дәріс қарай башылар. Қайталар да дәріс қарай башылар. Ей bu okunu dünyanın bütün gelmiş şul jibere. Jibermesi de onun kahar sokkan ikilisi var bey. Mene şul dünyanın bütün gelmiş jibere deydi. İng dikkəgə digəni, ing yoluqtırğanı matematik okutuşusu. Dəris sayıb 4-5 tapır sırıydı demə. Bugün də mindən sıradı. Kuş-kuştanıb, İge buyu 3 litrli iyeninin maydanı köpmədi. Min 6 kvadrat litr diyen idim. Babamın eykili buydu. Kuş-kuştanım, mındi şaksız derken kim üretedip de arışa başlar jitmese? Ben bir gün sayı çıktan koytka şəhədiga. Qarşı, aşulanma indi. Bugün işte falan kvadrat litr iyiler şeydik. Eri üretkençe derste 4 pışmağının pışmağı 40 gradusa dikti geldim. Kulağın ilgili. Hediyede, oğlum, eğer de 40 gradusa varsa, ol tüverepene başlayın. Şuna göre pişmak sayın 40 gradusta varmazsa tiyişti. Kalıplaydı bu matematik okutuşu. Bugün minnem iyi işinde sıradı. Kuş-kuştanıp, 2 plus 2 kup mu bula oldu? Min 2 plus 2 8 bula 8. Şulay degenim, abamın aykili koydu. Ondan soň tagın vuruşa, mındı şakşı sözlerini size kim üretedi? Abam ileyden bir kim de üretmedi, uzun kurdum. Babanın açılgan avuzu bir gizak yapılmışa karışıp durdu. Hayda, koşan, nerse kurdun di? Baba, bizning maktabning ministr o'zi de jeyov baratırgan jirine, ul qagidani yozib qo'yganlar. Mine şammasağız o'zingiz kirib qarag'iz. Onda azbukadan başlap anatomiyaya kadar bütün qoida yozilgan. Intigib kitap aktarıp o'tirasi da yo'q dedim. Baba menga qo'l siltadi de, menim yanımda o'tirgan Komildan so'ray boshladi. Komil, aytali menga, 2'ga 2'ni qo'shqash ko'pmi bo'la? Komil tezgina barmoqlari bilan sanab oldi da, 4 deb javob berdi. 2'ga 3'ni Komil tag'in barmoqlari bilan sanab oldi da, 5 deb javob berdi. O'qituvchi Komilni rushoq boshladi. Nendi hal endi bu? Hamanda barmoqlaring bilan sanaysanmi? Esrek bosh bilan o'ylab ishla, bosh bilan. Yali, qo'llaring kisanga tig'ib qo'yali. Komil 2 qo'lindagi kisalarini tig'ib qo'ydi. Ya, 5'ga 5'ni qo'shqash ko'pmi bo'la? Komil begizoq indashmay turdi da, shoqday vaqt o'zgandan so'nggina 11 deb javob berdi. Hoppa Komilga da 2'ni qo'ydi. Ondan so'ng bizga klass soati bo'ldi. Klass yetakchisi kirishga meni rusha boshladi. Qo'sh-qo'shtanib, 3-kun ishlab maktabga kelmading deydi. Papa, men kelolmadim. Men uy oldim. Nishigindi? Maktabga kelirga uy oldingmi? Bey opa, ani ishtonlarimni yuvib qo'ygan edi. Shunga maktabga kelirga uy oldim. Yaray, sababi da bo'lsin dey, amina kishan ishim kelmading. Klass yetakchisi makrli yilmayib menga qarab tura boshladi. Papa, men kisha maktabga kelirga deb chiqqan edim. Sizning uy yonina kelib jetgach qarasam, eshik oldingizda yuvilgan kirlar ilinib turaydi. Papa da menim halga qolgan ekan bitti bo'ladim da tag'in yoldim. Ondan so'ng opa o'zida maktabga bormagan bitti bo'ladim da, geri burildim da, uyga qaytdim da ketdim.
Apa bir ağardı, bir kızardı, bir sözde etmişe klastan çıkıp egirdi. İң sыңından bizge tatar tilinden aşık ders buldu. Bizim dersini başka okutuşu apalar, abilar kırıp tınladılar. Şunысы rahat buldu. Okutuşu apa bizden işlerin sıramadı. Gel 4'ke 5'ke okugan yaxşı okuşlardan gına sıradı. Sыңından bir нәрсе bulmaganda яңа теманы аңлатты. Яңа теманы аңлатып bitirdi de, оқушылар, siz яңа теманы ничек үзләштердегез микән? Ягез шуны тикшереп карыйк әле диде дә, тактага Хайрулла Шыпшык дип язып куйды. Андан соң безгә мөрәҗәгать итте. Оқушылар, карагыз әле, монда нинди хаталар бар икән? Иң беренче гел бишкә генә укый торган Шытлык Әминә кул күтәрде. Оп. Әминә кылым, нинди хата таптың, ялай? Әминә тұрып басты да. Апа, Хайрулла ул кеше исеме. Шуңа күрә зур хәреф белән языла диде. Дөрес, Әминә кылым, утыр бишле. Һәм апа Хайрулла сүзен зур хәрефкә төзәтеп куйды. Аннан тагын безгә мөрәҗәгать итте. Укучылар, карагыз әле, тагын нинди хатасы калды икән? Шул вакыт Үз гомерендә бер тапкырда кул күтәрмәгән, әлеге дә баягы Камил кул күтәрде. Опа! Камил акыллым, син дә хата таптыңмы? Я әйт, нинди хата? Камил торып басты да ятлаган кебек әйтеп салды. Апа, аның Хайрулласы зур булгач, Шыпшыгы да зур була инде. Апаның ашудан қолындағы китабы идәнгә төшіп кетті. Ул арада звонокта булды. Без сине үйгә кайтып киттек. Үйгә кайтып җиттем дә, ишекне генә ачып сумканы ыргыттым да, су буена балыктарга төшкән идем. Балыкчылар арасында әти дә бар иде. Мине күреп алды да ырыша башлады. Син нәрсә манкамалай вакыт уздырып, ыштан туздырып йөрисең монда. Аны үйгә кайтып дәресеңне кара ди. Дәрснан әти белән идән башка карап буламысың? Юк, мин сезгә әйтергә дә тотырам бит. Иртәгә безгә җыр дәрсе керә. Укытучы апа безгә әти әниләрегез яратып җырлый торган халык җырын өйрәнеп килегез диде. Безнең әтинең бер генә халык җыры бар. Ул эштә фәлән квадрат литр идәнне җыеп кайта да, таң атканчы шул җырны җырлый да җырлый. Ул җыр булай, иртәгә мин аны апага җырлап күрсәтәм. Әти миңа ат бирде, таудан тауга чап диде. Шибәр кызлар шырасаң, кочаклада уп диде. Шибәр кызлар шырасаң, кочаклада ят диде.
süyüşü kızımız Aliye Nurgaliyeva. Aliye Nurgaliyeva. Zor rahmat hürmetli tamaşaçılar. Kavattan sahnemiz türünde özünün ür-yana jırlары bilen Babiyar Kabadikura Kur'an başkarışı Rizvan Kamilov. Шығып кеткен шақта ақ қайындар қалды ұзатып ауылымнан жырлай кеттім қайындарны кеттім ұйылатып үмітлеріне сізнің ақламасық кешіріңіз бізні қайындар достарын ұтсаба естігізге Düşürügüz bizne bayınlar Ümitlerine sizning aqlamasak Düşürügüz bizne bayınlar Dostlarını tsaba istegizge Düşürügüz bizne bayınlar Yıkılarını bölüp Düşlerine girip görəsiz Gittiler de unuttular deyip Rənciməğiz indi bizgəsiz Ümitlerini sizning aqlamasak Kişirigiz bizni qayınlar Dostlarını tsaba istegizge Düşürügüz bizni bayınlar Hürmetli tamaşaçılar, her siz Murat Kabir sizlerini yazılan jıramıldыңызсыз. Ауылым bayınları, туған яқларыңызны іске düşürіп отырыңыз. Yağım tövbe mühabbetim Azizem kem kisi qayınlar Sağınıp kütter kişim kalmasa da Unutmaslar tüslü qayınlar Ümitlerini sizning aqlamasak Kişirigiz bizni qayınlar Dostlarını tsaba istegizge Düşürügüz bizni bayınlar Ümitlerini sizning aqlamasak Kişirigiz bizni qayınlar Dostlarını tsaba istegizge Düşürügüz bizni bayınlar Dostlarını tsaba istegizge Düşürügüz bizni bayınlar Unutmağız bizni bayınlar Unutmağız bizni bayınlar Hürmetli tamaşaçılar, aytkanымча Murat Kabir sizlerini yazılgan jırымын тыңлап өттіңіз.
Ауылым қайылнар есіміне жырымылы. Марат Кәбіров сіздеріне жазылған тағында бір жырымны сізге тақдим етем. Күзгі жиллер. Yürmeyken ömür güzide Gözünün sarı yaprakları şiye üzüle Güzgü şiller, aşı şiller yürek segez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Güzgü şiller, aşı şiller yürek segez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Ömür ağaçının sarğayğan çağın Sağışılarga birilmesin, birilme canım Güzgü şiller, aşı şiller, yürek segez Kaygılarını, sağışılarını alıp gidegez Güzgü şiller, aşı şiller, yürek segez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Maturlağı üzerinin nazı Sağışılarga birilmesin, birilme dağı Güzgü şiller, aşı şiller, yürek segez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Güzgü şiller, aşı şiller, yürek segez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Kaygılarını, sağışlarını alıp gidegez Alıp gidegez Alıp gidegez Журналистка шағира Рима Шахмулина. Музыкантларыбыз белән дә таныштырып үтим дисәм, саксофондагы җегетебез ошыймы? Үзебезгә дә ошый. Рәмзел Самиуллин. Күптәнге дустыбыз, баянчыбыз Айрат Сәлимгәрәев.
Синтезаторда Роза Пущемова. Зор рахмат. Концертларыбызга безнең күп кенә әбиләр, апалар йөриләр. Бүгенге концертыбызда да күп әниләребез утыра. Әниләребезгә багышлап бер җырымны башкарып итәм. Рамил Шурагыл сүзләренә язылган җыр. Әнкәйләр фатихасы. Залда отырган әниләребезгә багышлап. Сәлеметсіңдер, сау болсыңдар, шулай. Разалда барлашып, бүрләшеп концертымызга килгәнсез. Барлык гаиләләргә багышлап бер җырыбызны шулай ук башкарып үтәбез. Тормыш булгач бит ул төрле хәлләр була. Көннәрнең дә аязы була, аязлы көннәр була, болытлы көннәр була. Гайбәт сүзләр ишетеп куясың. Бер нинди гайбәт сүзләргә ышанмыйча, бәхетле яшәгез киләчәктә. Дигән теләктә Радик Хакимиянов сүзләренә язылган җырымны башкарып торам. Ходай бирче сабырлык.
Ömür boyu sürmesin. Durmuş dengezer kişkende korkan atlar sığınmasın. Seyutunun yalgını ömür boyu sürmesin. Hayrat sözü koyşak şolay güller sabahın giyse ütmeginde canı şötür oralar jil giyse durmuş dengezer kişkende korkan atlar sığınmasın. Seyutunun yalgını sünmesin, söyleyilmesin. Aklıqlardan arınırma Kuday bilşi sabırlık Yaralandan көңелдерге Kıyındır şulağır Durmuş dingedir kişkende korkan atlar sığınmasın. Seyutunun yalgını ömür boyu sönmesin. Durmuş dingezer kişkende korkan atlar sığınmasın. Seyutunun yalgını ömür boyu sönmesin. Seyutunun yalgını ömür boyu sönmesin. Ömür boyu sönmesin. Ömür boyu sönmesin.
кара әле, күземә кара әле. Сиңа булган сөю уты һаманда яна әле. Син миңа кирәк әле, мин сиңа кирәк әле дип, хөрмәтле дуслар, бер-берегезгә ешрак әйтсәгез, бер-берегезне шулай искәртеп торсагыз, сезнең араларыгызны бер нинди дә гайбәт сүзләре бозалмас. Һәм хөрмәтле дуслар, әйтәсебез килгән сүзебез сезгә тагын шул. Сез безгә кирәк әле. Без сезгә кирәк әле. Бездә һаман сез яраткан шул моңлы йөрәк әле. Марат Кабирсләренә язылган җырыбыз да шушы хакта. Бер-беребезгә без кирәкбез әле. Күкрәкләрдә янар йөрәкләр бар. Йөрәкләрдә якты моңнар бар. Бер-беребезне яктылыкка күмеп, бергә үтәр моңлы юллар бар. Күземә кара әле, Күземә кара әле. сиңа булган сөю уты һаманда яна әле. Син миңа кирәк әле, Мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман сине яраткан шул моңлы йөрәк әле. Җил давыллар ярып узган чакта, Гомер дигән авыр юллардан минем белән булсаң югалмассың, синең белән булсам югалмам. Күземә кара әле, күземә кара әле. сиңа булган сөю уты һаманда яна әле. Син миңа кирәк әле, Мин сиңа кирәк әле. мин дә һаман сине яраткан шул моңлы йөрәк әле. Бер-беребезгә без кирәкбез әле, бергә яшигән шуңа без. Бергә булсак кына сынауларның нинди инде җиңеп чыгарбыз. Күземә кара әле, күземә кара әле. Сиңа булган сөю уты һаманда яна әле. Син миңа кирәк әле, мин сиңа кирәк әле. Мин дә һаман сине яраткан шул моңлы йөрәк әле. Мин дә һаман сине яраткан шул моңлы йөрәк әле. Шул моңлы йөрәк әле, шул моңлы йөрәк әле.
Hörmətli dostlar, zor rəhmət sizə. Biz sizning bilan birga buluvuz bilan baxtlibіз, hörmətli tamaşaçılar. Sizga da şulay uq har bir kuningizning qadrin bilib, baxtin toyib yashawingizni tilaymiz. Baxtni kutmik ertaga, baxtli bo'layıq bugun. Kawsar Yashafekova sizlarning yozilgan juribizda shulay atala. Baxtli bo'layıq. Sandığaşın bulup gitsen, bulurman bunlar kalın. Bulurman dönger kişlerin, bulurman yoktur kalın. Bulurman dönger kişlerin, bulurman yoktur kalın. Tamaşaçılarımız, şulay etip konsertimiz ozağına da yakınlaşa. Rahmet sizge kelgeniz için, alkışlarınız için, çiçekleriniz için, yağımlı matbuat karışlarınız için. İsense yaşagız, baxtli bulunuz. Ömrünüz bayılısız, hasretsiz etsin. Günleriniz her şah ayaz. Dünyalarınız imin bulsun dostlar. Mavzida Jir teatri yetakchilarimiz Nafisa ham Rizvon Hakimovlar. Hurmatli tomoshachilar, biz sizning bilan sog'lashamiz. Sizning nurli yuzlaringizga, kuchli olqishlaringizga, ijodimizni yaxshi shiliq qabul etuvingizga zo'rdan-zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Xudo o'zingizga da sog'lik, salomatlik, baxt, shodliklar, hamisha yaxshi kayflarga yo'ldosh etsin. Illar imin, jonlar tinch bo'lsin. Sizning bilan sog'lashlar buyuklarimiz Oliya Nurqaliyeva, Alik Zaxarov.
жырчыбыз Альбина Хакимова. Һәм хөрмәтле дуслар, Могҗиза җыр театрының төп солисты, халыкара татар җыры конкурсы лауреаты Салават Аксанов. Операторы Дмитрий Буркин. Һәм хөрмәтлеләр, бүгенге концертыбызны алып барды сатира юмор остасы Татарстан егете Рәсил Кашвиев. Һәм әлбәттә сезне үзләренең яңадан-яңа җырлары белән сөендергән, куандырган җырчыларыбыз, эстрадабызның сүнмәс, сүрелмәс йолдызлары, Могҗиза җыр театрының алыштыргысыз җитәкчеләре Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар. Күңелләрдән күңелләргә җырыбыз күпер сала. Саубуллашып китсәк тә без, йөрәкләр сездә кала. Киләчәктә дә җыр диңгезләрендә бергәләп йөзәргә насыйп итсен. Хушыгыз,